Uriwe neza tugiye kureba ukuntu twashushanya iyi table muri SolidWork. SolidWork iyo imaze gufunguka tuze file new part, ubundi part irimo urugero dufate top plane sketch, tuze muri command manager sketch command dufate urugero center rectangle, dushireho smart dimension, hano dushireho milimetero 600, so hano dushireho milimetero 400, right click select, tuze dufate exist sketch, hano dufate word mate muri command manager, dufate structure member, niturangiza dufate izo square tube, dufate tube ya 40x40, tube ya 40x40, yes, turebe kuri corner treatment dufate iya 45 angle, then tuze twemeze so turabona ko tumaze kubona ya base yo hasi. Niturangiza tuze muri hano command manager dufate direct editing, dufate iyi movie and copy body, so ni body irimo, dufate iyi body 1 niyi, so tuzamure muri y direction, urugero tuyishire muri milimetero 450, tuze tuyandike hano 450 enter, twemeze, so turebere muri isometric, turabona ko tumaze kubona amatibe abiri, so tuzuminge hano, tukirike hano, dufate sketch, tuze tuharebe neza, dufate urugero point, tuyishanye hano, right click select, tuze hano muri mirror, linear partner, iyi x axis, redrating, dufate iyi axis, entity to mirror ni ya point, hano dushiremo point, number dushiremo 7, duhindure direction, so hano twe increasing dimension, turebere muri isometric, then twemeze, so exist sketch, yes, twongere tuze dufate iyi side tuyizuminge, dufate iyi side sketch, nayo tuze twongere tuyirebere muri isometric, dufate point, tuze tuyishanye point, escape, control z, tuzuminge aho turi bushanye point, dufate point, tuze tuyifatiremo hano, nayo tuze dukore mirror axis tuyihanagure, twe tuze dufate iyi ya hano, iriya edge, mirror ni iyi point, so number 7, yes, tuze duchanging
direction. Okay, then twemeze exit sketch, twongere tuyirebere muri isometric. Yes, nyuma tuze tugaruke muri command manager dufate wordmate structure member, hano nani square tube dukoreshe iya 20. Okay, so ducancelling, dusubire muri command manager dufate sketch command, tuza hano kuri sketch dukirike kuri kano dufate 3D sketch. Okay, dufate line. Yes, dufate line dukoresha ya YZ, tukande tab. Iyi tab tuba duhindura line, twe turakoresha YZ. Dufate iyi point tuyihuze n'iyi, select. Dufate n'iyi ya hano tuyihuze na hano, select. Dufate n'iyi tuyihuze na hano, select. Twongere dufate line, iyi tuyihuze na hano, select. Dufate iyi tuyihuze na hano, select. So turebe ko ntayisigaye, twongere dufate line, iyi point tuyihuze n'iyi, select. Twongere dufate iyi point tuze tuyihuze n'iyi ya hano, select. Okay, then twemeze tuze turebere muri isometric. Okay, so tugaruke muri command manager dufate wordmate structure member, dufate ya yindi ya 20. Okay, new group, tugenda duselectinga kuri buri kamwe. Then tuze twemeze. Okay, dufate izi point tuzihidinge, n'iyi line tuyihidinge, then n'izi zo hasi tuzihidinge. Yes, ubwo aho bigeze hano turabona ko twamaze kubona ya twisted table. Tuze twongere dufate iyi side yo hasi tuyizuminge, dukore nk'ibyo twakoze bwa mbere. Dufate iyi face sketch tuyirebere muri isometric, then twongere dufate point tuze tuyishushanye hano, escape point tuyishushanye hano muri center, select. Dufate linear pattern, linear about this line, dushiremo 7. Okay, ni point twa increasing the distance, zoom to fit distance. Dushiremo 58. 60. Okay, then twemeze exit sketch, twongere tuze dufate iyi side, dufate iyi side sketch. Okay, tuze dufate again point tuyishushanye, dufate linear pattern, urugero tuze iyi edge tuyidirecting, tuhashushanye dufate iyi line,
twongere dufate iyi point, okay, hano number of partner dushyiremo 7, okay, ya distance twabonye ko ari 60, enter, then twemeze okay, exit sketch, dukande hano turebere muri isometric, yes, tugaruke muri command manager dufate rudimenti structure member n'ubundi 20 irimo, twongere dufate iyi point, sorry, tuze muri sketch command dufate 3D sketch, dufate line, twongere dukoreshe YZ, tuze dufate iyi point iri hano tuyihuze n'iyi, select line, iyi tuyihuze n'iyi, select, iyi nayo tuze tuyihuze n'iyi, okay, dufate iyi tuyihuze n'iyi, back, dufate line, iyi point izihure n'iyi, select, twongere dufate line, iyi tuze tuyihuze n'iyi, select, twongere dufate iyi line, tuze tuyihuze n'iyi, select, exit sketch, then dufate muri command manager dufate wordmet structure member, new group, dufate iyi group, iyi dufate n'iyi, okay, duselectinga n'iyi, okay, dufate n'iyi, then hariya twemeze okay, so nayo tuze ya mirongo click right click hide izi point, right click hide, okay, n'izi right click hide, right click hide, yes, so ni ukuvuga ngo hano tugeze tugiye kuza dufate iyi face yo hejuru, right click sketch, twe tuze dufate corner rectangle, corner rectangle, sketch, turebere muri isometric, so niturangiza tuze dufate feature command extrude boss bear, twongere turebere muri isometric, twe extrudinge kuri milimetero 4, then yes, okay, so dufate iyi part, right click, dufate color, boss extrude, tuze dufate hano appearance organic, dukirikeho dufate wood, okay, wood, turebe wood, yes, dufate iyi mapo, okay, urugero dufate yes, iyi mahogamy,
wapi turebe types of wood. Yes, then twemeze. Okay, tugiye gufata izi parties, right click color, tuze tuyifate. Okay, color tuyigire blue, enter. Okay, twongere dufatira parties yo hirya, right click color, tuyifate nayo tuyigire blue. Okay, iyi parties color square tube tuyigire blue. Okay, blue. Okay, dufate n'iyi part yo hejuru nayo tuyihe color blue. Okay, so turabona ko kaka table twari dukeneye kudizayininga twakabonye muri SolidWorks. Nkaba nabakangurira gukora subscribe ku batarayikora, kora like, comment na share ku bakoze subscribe. Okay, so ubwo naha session ikurikira. Murakoze cyane.